Iya kong kasih jesalat tak makora aja mata gorai tanah lampu kare. Tabici-bici wasai. Maka da angka garufungan Allah Ta'ala. Masih jak tu mapi balik angka. Padahal dia nasampajang. Iya kau genai mak bika dua tatanai. Yang kata enggak garufungan Allah Ta'ala. Biasa tu mendre-endre ni cedek nada bicara na. Angka. Tapi upan na mak bika talu tatanai atau lebih tatanai ni bika talu. Macam ini tu. Macam ini. Walaupun dia nak sempajang, walaupun dia nak puasa, walaupun dia nak sekat, tapi kau mak kuling-kuling ni tatanai maka dah angka gapungan Allah Ta'ala macam itu. Oh liwapi, makanya ia kau masih jai yang kena cairi, ia kau matanga yang kena nukuri, ia kau desi sana na pole. Oh salamat na imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratus salihin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada lawan mai naifat diolo si asukuru kamarajata lilanan ranna-rannai pak birina pangallahu subhanahu wa ta'ala nasabari nasabak panginrinna pak pidalik na makuto paro pakitutokna nato pada angka na painrengat tepak matugangkan nania adisinga watakali makuto paro acindongang ngati. Na isalai bola tuda ngeta, isalai aktivitas tak mabiasain atau pada angka hadir rilana bola malabina. Pada pole ki bali patampana pangallahu subhanahu wa ta'ala rilal gaurasi dia pakasiwiang. Yakni salat subuh secara berjamaah. Memagi-magi lahiran na sampajak berjamaah. Mencaji wisid di asbab sehingga nawiringi tepak matugangkang rilana ati macin notah. Gangkanna nasi bawaina saba ami to rasukku risesena na maringang ipegau sininna agagana suronge manyamo papinat dita manini ritujunna agagana pesangkangange na to mancaji atari floriona imma girilino lebih-lebih pari akhirat na mati insyaallah. Salawat andrengnya pas salamat suku lori ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Tona serie famasi makuto poro asalama kalino na niya ahira. Ya tori tujere kiro nabi ya maka ingi umat na foli ri onrom mapatan na abunguran na alam jahiliyah. Na tiwi ki lori onrom materra cakilla na amat jangan na asal lengenge. Na sabang kanan na tiwirangi ada foli ri fangallahu subhanahu wa ta'ala mancaji akaciorang na niya mancaji siddi akkatan ningar rilan akalinong. Angkato panatarongang irito rekiro syuri tauladan nenia petunjuk maraja imma girito juwe rekadana pangkaukan nama kutoporo agagan nama korang mamagi-magi nasabari nasab akacirata apa batita rito ju patarona nabikang mancaji wisaba nasabari rilino ilolongang ibarakka pak doangan na riahirat na pangallahu subhanahu wa ta'ala ilolongang syafaatnya. Gangkan na mancaji wisaba nasabari na pasipulungi iya mana masumpulolo imma gina oroane makuto poro makunrai
rila surga pamasena mati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sining papuangikeng tomo-tomo lebikeng hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ia ridi rufatawe napakang kafang Allah Subhanahu wa taala nasibawai nasaba sit di tujuan sit di akata. Pada Tuhan rampai pang Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Furadeku pancaji bangsa jingin dan nia rufatawe mailok makna sompana sa pangallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi rekere paralui pahang maka dan apakang kaki pangallah ta'ala di napakang kabawang napahadir ki pangallah ta'ala di napahadir ki nasabak sia-sia yakipah mailo ifangallahu subhanahu wa ta'ala narikko rilalan na akkalinongetta tagaurangi agaganap parentangangi taniniri agaganap pesangkangangi rirekin ni tusit di atanna ia matappo inan niya mitau pak dupai agagapuray na patuy riolona na inapa masuk mitatajang. Sini teman-teman lebih kang hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya maka ditutupan ritata. Kehidupan seorang insan atutungan na tasidia atan na pangallahu subhanahu wa ta'ala itu simpel. Atutungan na tasidia rupa tahu itu tidak ribet. Dia nama susah. Magampang. Magay makadai pangallahu subhanahu wa ta'ala wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Riakatana makare lalungi akkaresuiwi nan niagau kengi agaga majallo eri tuju akhirat na pangallahu subhanahu wa ta'ala. Yakipah ajak muallupaiwi ajak mutatangi kebahagiaanmu dan niat tawamu rituju akkalinongan na pangallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi pada kiri si dia petunjuk wat dingi ipaham makada ia tu sitongan na agaga napakangkanga ki fangala ta'ala makuto paro angkangata idi rufatawe nasibawai sitongan na nasabak bukum maraja nasibawai nasabak farenta agung risesena puas sewai makada napakangka kirilalan na akkalinongang dega galain nasangadin nasuromi beribadah nasuromi masompah nasuromi pegau i agaga nasurongi na niya manini ritujun na agaga na pesangkangangi na tumancaji atari puriona na yengkia pangallah ta'ala na pahang na yengkia pangallah ta'ala na japui maka da iyaro atakku rilalan na akkalinongaku walaupun pada dasarnya pada hakikatnya usuromi makasiwiang usuromi masompah usuromi pasilenarangi agaga furai upat tuiri tujere kero na inapa masuk mita tajang yakip pahana pahap pangallah ta'ala maka da iyaro atakku megato elona megato cinnana megato renunna rilalan na akkalinongan na rilalan na akkalinongan na melo ya sokinin nawangang melo iri tujere kero anyaman-nyamangang dia mau harta, pangkat, jabatan, kedudukan, ataran rekeng asam makuto poro abbatirang na fuelo ritu jere kero sare kuam mangit na saupa pinat dinna manya menyawana rilalan na akkalinongange gangkan na makari fangallah ta'ala walaupun pada dasarnya usuro mo makasiwiang usuro mo masampajang usuro mo mapuasa usuro mo masakka nanya sinin na agagu usurangikko pegau iri lalang akkalinonganmu niniri aga gawa pesangkange tapi sapa matoy anya manyamanganmu lalum matoy muelo imo akkaresoy gau kam matoy jama-jamang asomu yakip paha pancanyi si di petunjuk makada ia ritujire kiro lino cinampo. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nayekia pangallah taala ritujire kiro nasuruanga ki makasiwiang dan yang napahari tujun na pangiloreta di namun rubawa pangallah taala di na puelo bawa mi pangallah taala na yekia na
kuragai memang ni puas sewai dari awal sehingga wading isiranran nasaba agaga na pule eloe na niya agaga tau gau kengirilan na akalino ngata nasabari maka itu to fanritata sininna atan na Allah Ta'ala ia angkairia se ni lebo na tanay ia irajajang ngirilalan na rekiro akalino ngange pada sesungguhnya, pada dasarnya matapok mana ripungan Allah Ta'ala. Ulangi. Sininna atanna puang Allah Ta'ala ia jajir ia sekni ia lebok na tanay. Maka dito panritata matapok mana ripungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma gina orwane iyarik gana makunre matapok mana ripuas sewai. Mangir itu jere kiro. Nasaba riolode napa na masuk mita tanya pura sipakado memang ni nasaba Allah Ta'ala. Nasaba ia tu ini angka kuangnya kak dua ki silolong. Ia tu rufatawe kak dua angka alusukna, angka kasarakna. Ada ruhnya, ada jasadnya. Masuk mita tanya napa si bawai Allah Subhanahu wa Ta'ala antara jasadnya bersama dengan ruhnya riasan ni rufa tahu gangkana manca haji tu todok riseseta rilalanna akkalino ngatta nariko isalaini yewelino maka mati lisumanang ngiripang Allah Subhanahu wa Ta'ala agaga polewe ripang Allah Ta'ala nan niya na parewa ipuas sewai lori ancajingan na agaga na pancaji yan ito ko rilalan na kalino ngata isalay iwirino bahasa kasara na tomate na maka ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala na niya jasad iya ritujiri kir wuju enite fakita mata ena parewa ipang Allah Subhanahu wa Ta'ala lokuri ancajina gangkan na ilamma iokko tanay na lisukkoy ammi manganna maka dan itu jallo na lele ripamasina pang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magi na lele nasaba rimulan na angke rilino kasara akan tetapi nasalain iritujiri kiro lino lele ni ritujiri kiro ri onrong ambi mga sitongan na. Sini tama-tama labikang hadirin wal hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Maka kembali magi na tumakka da matappa mana ngatan na pang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaba rilat tampu na indok ta yang disebut dengan alam rahim riolode na panatomas mita tajak ka pura sipakado ki nasaba Allah Ta'ala. Pura na tanay ki Allah Subhanahu wa Ta'ala ruh kita ditanya. Maka di Allah Ta'ala alastu bi rabbikum. Riakatana makutane puas sewae lokuri alusukta. Ia ko pinrang kuat tuerek ko kesempatan angka umur walek ko mutuo rilalan na akalino nga ko makutane puas seway. Melok mo ko ga sompaka, melok mo ko ga kasiwiangi ka, mo pegaw ga pasurak ko, mo niniri ga papisangka ko. Ruh kita menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu bala syahidana. Iya puang. Melok kak sompaki, melok kak kasiwiangi ki. Ku pegaw pas surat ta, kuniniri papisang kata. Mesuk ni mita tajang. Ijajiangan ni riasek ni yelebo na tanay. Gangkan na makka di tutupan ritata. Ia tu anak mula jajie pole riba buana indo. Ia tu anak mula jajie pole riba buana indo na. Tabi di. Tapahamo. Agasan. Tapahamo akar kababua. Ya. Anak-anak mula jaji pole riwatan na indok na tapi to sidra pak sitongan na cuma mak bali bawa kak wajo jadi angka hawa-hawa na cik dek anak-anak mula jaji pole riwatan na indok na nakaremok liman na maka itu fanrita ta isa na nakaremok na lima iriasangi warakang warakangnya na melo ipadu parilalan na akal inongange isa na nakaramo na lima melo ipalahiran nila na pakasiwiange gangkan na igaw ramanang aga ganapat ipura ipatiro na pang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yari tijari kiro na sabari.
Gangkan nari lalana akalinonga tak makka deto fandi tata mita matappa mana ri Allah subhanahu wa ta'ala melo siki buktikan tita gare na to makka deto matappa mana ri Allah subhanahu wa ta'ala to jajire se ne lebo na tanay tita iya kongka nang kata tuda ngokomero saliwong kanang kata tuda mapanru gi matembok gi atau ko mak birim pasa gi to tuda si bawa si jisalata tapi angka si jisalata tis sama karai majarak-jarak je na sampajangi majarak-jarak na puasa majarak-jarak na sekka iya mina sampaja kos agasan biasa ma sampaja koloro ilanya kuasara biasa ma sampaja kuasara ilanya ko mangaribi biasa ma sampaja ko isa digaga ko subuh kangang kamakwar engkato ma sampaja tacica si minggu jumapi engkato liwa pa tak bika dua misi tahu Idul Fitri sama Idul Adha itu pukul pasat dingi iya kong kasih jesalat tak makwar aja mata gorai tanai lampu kare tabici wasai maka da angka garufungan Allah Ta'ala masih jak tu mapi balik angka padahal dia nasampajang iya ko gannay mabika dua tatanay yang kato nga garufungan Allah Ta'ala biasa tu mendre ni cedek na ada bicara na ayang ka tapi upan na mabika talo tatanay atau lebih tatanay ni mabika talo macam ini tu macam ini walaupun dia na sampajang walaupun dia na puasa walaupun dia na seka tapi ko makuli-kuling ni tatanay maka da angka garufungan Allah Ta'ala macam itu ya ko dia tamat-tapat ta coba mo tapi ko macam wa di saliwangnya itu kemudian membuktikan maka rilalang atin dari tijere kiro tatanang itappa ri Allah subhanahu wa ta'ala magi pala din na sampajang magi pala din na sakat na sabak din na mitaw ri Allah ta'ala tepat na ri tijere kiro na yakini maka da angka Allah ta'ala na sabak tepat na ri tijere kiro na yakini maka da angka puan ria pole angka puan ria unren rewa na riko isalay ini lino tapi din na mitaw ri Allah ta'ala gangka na din na sampajang iya na to nasabari nakara Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sinin na to matappa iya ro ri tijere no bi Allah ta'ala to matappa sinin na tau angkay rilalang atin na makara angka puat tau matappa mana ngasan itu iya rito yere kero mayakini makara angka puan ria pole angka puan ria onroin rewa tau matappa mana itu nataruanga ki pakasiwiang nataruanga ki rito ya makara Allah Ta'ala rito gina wa perlungan ngi puasai pada toa wa perlungan na ri umma madioloy maka dito fanritata kalimat saum, kalimat puasa, tania puasa bawang. Akan tetapi tamamanang ngiritu jere kero agaga nasurangin dan nia ketentuan na agamata. Tamamanang ngiritu juna kalimat puasa. Sinin na agaga nasurangin pangalatal tamamanang ni. Maka de pangalatal wa perlungan ngiritu jere kero agaga kusurangin ko sarik kwa mengi aga kata na pangalatal la allakum tattakun sarik kuamangi nawin rumah decengi ami tau remu risesena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi angka pakasiyan na tarong aki Allah ta'ala sarik kuamangi nawin ruki ritu yere kiro na makanja makasi suku ami tau retak ri Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tau mi tau emi tu suku pakasiyan na. Tau mi tau emi tu ri Allah subhanahu wa ta'ala makanja ibadana. Dia ko tau de na mi tau macule-cule mi masampajang. Ya ko tau dia na mitau macule-cule dia na syukur itu ya rekir pakasian na. Gangkana iya tomi tau ripang Allah subhanahu wa ta'ala maraji lo masigi iya tau dia na mitau mun rumah tu mangerro. Mangere itu ya rekiro na makka ripang Allah subhanahu wa ta'ala mitau manan nasaba ia metero tau enataru ia metero tappa enataru ripang Allah subhanahu wa ta'ala riati macinonge gangkana makka itu tomatori olota ia tu ati macinong ide nang kana balle. Ia tu ati macinong ide nang kana balle. Akkalang mi nawa-naway namnia hawa nafsu terkadang nalalangat si di rupa tau namanca ito berupa. Ditegere. Ia ko melo ifanasay. Magi na tumakka da din nang kana na balle ati macinong na saba iya roti macinong
nalisaki Allah subhanahu wa ta'ala nasabah hidayah gangkan namakka itu agama ta angka sitekke juku riwatak kalena tasidie atanna Allah subhanahu wa ta'ala ya koero sitekke wejuku makasing maka macin rolamana siddi watak kale makanja ya koero sitekke wejuku makasing macin rolamana siddi watak kale makasing tapi narekoero sitekke wejuku masalah macin rolamana siddi watak kale malasa wahyal qalbi yan itu atinna tasidi rufatau ya ko atinna tasidi rufatau makanja macin rolamanang namo timunna makanja to namo do cilinna matanna iya mananna makanja manang tapi ko atinna masalah macin rolaman si diwatakale do cilinna matanna timunna limanna ajena iya manang macin rolato malasa gangkanna biasa tu mega ko sosota bali bolana melli kulkas alena mekke apa masalah salah ya tinna bali bolana menre makkalena matawapa mage masalah salah atinna makanya atinna melu ifedecengi apa riti magi na melo ipadecengi nasaba makanja rimulanna na masalah riti jerekiro nasaba magi makka dito panritata makka dito riolota ati macinong gidi ng kana balle melo kimitay ya kung kanang katajoka-joka sa liwang runtuk ki aga-aga tania apunangeta lolonga ki aga-aga tania hakta na macina to ki malay contoh misalnya angka tanat-tanan na bali darata, angka tanat-tanan na bali bolata, ima ginaladak kaju-kaju atau sebagainya. Lalo ki okor sadina dia afo gaga punana. Tapi itu jena macina ki mapunai melok ki malay. Tapi dia gaga punana dia na pura tilaw. Terkadang itu jere kero rilalan na akalino ngata mette ati aja mualay. Tania nummu aja mualai tania hakmu aja mualai dena pura milau dena reko punana tapi ka biasa yala biasa ditujere kero yala bawa niolo mangge wasilit na pikiri nawa-nawai nania pengaruh na hawa nafsu maka dari ditujere kero ala bawa niolo nasaba mangge anu namo amurewe anu namo sapisangnya anu namo anggotae anu namo je bestie mantuk pini pudang kamakoro biasa yala tapi itu yuna maka demi agama ta aga-aga cedek ritu jere kero tamari watakkalena tasidi atanna Allah subhanahu wa ta'ala mateki mancaji juku macolo mancaji dara degaga pak bisana salina afiranakana Allah subhanahu wa ta'ala makanya kamakada ya tiona aja mualai natanya aja gagamu aja mualin tanya punangmu tapi magi nyala nasabak pikirin na nian wasilit na nawanawai pengaruh na hawa nafsu ala bawa niolo matuk pini poda punana iya ko sampakmu ita poda punana nah halalakangi aga na ko dia talupai milawi na naralatu ya lupai dia na halala atau tilawi tapodangi siruntuk ki punana tapodangi Wai tabe mana hureng kala data on sirek na sokoro wiri darat talawala purani wanre tabe tahalala kan nasala lo ni aga nasa tania pun ya apuna purani wa berang melok ni maga melok ki parewa ide to ni gaga purani yanre yellau ide to na halala ke tania na lena puna jai pekoni Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan aja tamabela ritu jere kero pole ritu junna atau atia maka dato itu tomatata ya ko engka gaga melo upakalu engka gaga melo uparandru na demis sania ritu jujello na agama tanan nia pakalu na ri akalinonge tanai ati macinom nasaba itu ati macinom geden kada bale sini teman-teman lebihkan hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sekaitan dengan yang haram kamanasani degaga pak bisana sangadina apiranakana pang Allah subhanahu wa ta'ala tapi di sisi lain iya ro anu harangnya terkadang kan malak tahu malak ni berhati-hati nasaba ipaham tapi ada sesuatu yang terkadang kita anggap biasa antara pallawangan na harangnya dan nia halalae
Pada nonna ero salah satu contohnya maka daki onna aro yala bawan ni yolo apa anu namo amurewe anu namo anggotae iya mi to neya sa yenau oko ma iya ko melok ki japai masiri ki konita ki taulenge matakka ki ko naruntuk ki taulenge iya mi neya sa ritu jere kiro yenau berarti iya mi ro pahatta maka iya mi ro nadina halala. Tapi pada dasarnya iya ko makuiro talabawang iyolo napa matuk pitel tamelo podangi funana kira-kira ko tanaiki halala gero to haram. Den halala mana meloki makada harang de deto je kumitau konita punana deto je kumasiri kongke punana pak melo bahasa tarik yang ngidi wala anuku mua taniamnya tanangi deto kumasiri konita wa deto kumitau ko naruntuk ka punana maka pahatta ritu jere kiro dena harang tapi ritu jujallo karena tani aja di punna tani di tanangi daripada pura tilau maka dasar hukumnya ritu jere kiro dena halala kata si dia ya ko ramalangi kak deto. Eko misalnya lauki fasae atau komero saliwa wiri-wiring balu-balukan biasa kan angka pak balu-balu apa sana? Pak balu lase, pak balu rambutan. Biasa kan makara. Coba ki. Biasa kirun tuh toh? Atau biasa toki coba? Ya. Yero pak balu eka makara coba ki. Tapi itu tersirat na niadena tapi maka ada sidina. Tapi kak biasa, engkau tahu macoba tak dua. Liwat ni. Engkau tahu macoba tak dua. Macam ni nasari mak jepak sih. Mak jepak kata luna dua ni jepak berarti apa ni? Itu kan pada yang nahalalakang ngerti ya pak balu isidi. Upan lebih si dia lala di matana. Ya ko ganna niya katalo manyoman ni timuna. Ya ko naliwan ni riti yere kira manaw ni lalangati. Makanya dito gagama ko makanya yero si dia halala nasuro ki. Tapi kamak kadaki nasuro mo kaye tapi dia nasuro ki mega sitongan na demi na pawi. Iya nalabbi na poleko si dia malalala ni matana iya nalabbi na poleko duai manyamun ni timuna iya nalabbi na poleki talue manoko-noko nilalangati maka ritu jere kero dena na halala ritu jere kero rilabbi na si dia. Makanya dalam agama kita antara haram dengan yang halal maka di agama tak ada syubhat. Ada syubhat. Iya nari tu jere kira syubhat pallawangan na halala na harangnya. Meloki makkada hara deto meloki makkada halala deto maka makkada agama ta itu hukumnya syubhat. Natarangkang Andre Gurutta nigi tahu. Tolip patama agaga syubhat riwatak kalina akan berpengaruh ritujunna akalinongan dan nia sifat karakternya. Magalak macai itu to pakan re syubhat. Agaga dena wat dingi pucai furanaka. Agaga dena wat di furanaka pucai. Makoto ya. Makanya pada itu hukumnya tomatata tanya hukum agama. Kama kari tomatata angkaya senduangan angkaya pimali. Ya ko senduangan na pigaw ka di tulolongang apalang tapi berpengaruh ko sosota. Ya ko pimali pigaw ka di tumadosa tapi pada dasarnya berpengaruh dalam kehidupan keseharian. Makotoni ritijiri kiro. Maka dan regurta nigi toli patama agaga syubhat imma gi agaga nanre nainung yari gana punai riwata kalina maka akan berpengaruh ritujunna akalinongang. Maka toli magalak macai itu tahu. Dena agaga dena wat dingi pucai na pucai gangkanna naburai itu andre gurta maka sininna agaga kajajian ngirilalan akalinongamu de na situju na sabak nawa-nawamu pakkalu lo atawi na makanja
Aja mu pakkalu do abiui. Upana mu pakkalu do abiui masalah itu dijelokkan. Biasa kan ini tolima ceki namu puima biasa tu ya ciri. Deto gaga ini. Ay agapi. Tabe kan mega terkadang kan mega perlu tak ko puimang. Ko pegawai syarat tak ko tomato ta. Utamanya misalnya ko melok ki mak baca-baca. Melok ki mak baca doa salam, mak baca doa mopi ko mai. Ya, melok ki mak baca doa salama, melok ki mak baca doa wariala, melok ki mangakika, melok ki salamaki bolata, melok ki salamaki otota, kendaraata dan sebagainya. Kan larinya semua ke Pak Imam. Tapi dia salah ko puima to, dia salah. Tabi tabarja dapat. Dia salah tapi maka dami ritu jallokan dan reguruta si kanjakna yang lebih afdal itu mak baca ngi doang aleta. Ta baca ngi pak doang aleta. Yaitu nama caji dasar ritu junna saisanna ritu je rekir si seleta sehingga setelah sholat tidak ada doa bersama. Nah sabab maka dai si lebih si kanjaknya yang lebih afdal itu ya komelok ki milau doang ngi aleta. Tapi ritu je rekir na sambungan regurta ya kodeti sepakalu ideti separan rui sapa iritu je rekir mace milau doang na angka hubungan nasab watakaleta. Ima gina tomatota amureta sijita. Tasapa iritu je rekir mace mak doang angkai hubungan nasaba watakaleta. Masih jingi ada hubungan darah nasaba ini. Napa iritu je rekiro narekodeta rapi ini detoga gataruntu yang ada hubungan nasab dengan kita. Napa maka dan reguruta sapa iritu je rekiro tau mace milau doa mace pakalui maka si tepat nari pengelata ala suku amit orang nari puas sewait nanya manenungan ritujun na pakasibiangnya. Tamani pegawai syarata, tamani imata, tamani tomato kampota. Magi maka si tepat na makanja amitorenna nania berkesinambungan makanja ritu je rekir ibadana rifang Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang biasa kasih ini tulia ceri imangnya. Tanya to ko waranti wasam. Komi kampolengnya. Magai. Ia kono bi puima mak baca doa tulina ceri kasih puimang. Magai masih jai yang ka salai puimang. Ia ko masih jai yang ka na ceri to mana sija angka puimang angka. Depa na sadia gagai depa na manaso gagai kani nasi karibawangi gangkan na de bawa na nerisa bati-bati aga na melo Jepang. Pante melo yala manang ka bakuro igattam. Sinru melo yala manang ka sajibas sigala. Panne melo yala manang ka baki igattam. Magai salai puiman nasaba magi masija iangka. Nah ciri sekasih puima pak masija iangka. Iya ko matanga iangka. Lebih pi. To mana tengah puima ngangka andre mo yo birang ina. Nasisay bawang ha. Una pa tumalupu. Nalupuri ki nataro. Marak ko bawan niya gagay matajim. Dito ka makwa. Ay. Kamakor masija iyang kasalay matanga iyang ka lebih bisa lana. Tapi ko desisa na pole magani. Oh liwapi makanya ia ko masija iyang kana cairi, ia ko matanga iyang kana nokori. Ia ko desisa na pole. Oh salama no pimang. Na bombe no. Kamakoiro. Tapi tabe ibu-ibu tasangami salasai. Tasangami salasai makoro kada matanga iangka masija iangka desisa nanangka salasai ni depa tu. Ya kon lisi matu lo bolana. Depa nalat salamupi. Depa matu nalat tu ko depa nalapi matu pintu na bolana gorami man ni pole kisa denda purang ilalat tega mana aja pole. Unalada panasadia uko bolai, unalada panabdena uko bolai. Tapatuju ni tauleng yang komero na idi. Olo idi iolo tidak garek kasih. Dega ga cocok na. Dega ga tujun na. Okotoni to mondro rajina nama. Okotoni mondro susana nama raji sapa imange. Tapi de toko baranti di. Okomi dua pitu riase maraji sapa imange. Mangurulasak itu paling. Ye.
Maraji siapa imangi? Ya pokok kepala desa melok sapu masa jabatan ya maka gampang. Magampang. Tataranap yulo tali maula melok na capu masa jabatan na makan nga mapapau. Ya melok to. Ya macina to. Ya ule to. Namu ya ule to. Ko kepala desa. Tapi ko imang kita gere. Ya ko matuan imat na sa melok na ambo istirahat dito po jauh. Tapi pada iko si malolo-malolo. Tataluki juma rapa. Digaga wasilin. Digaga melok maka liman na maka diya pamanca jimang. Magi to limitau kasi salah. Apa makotoy ha? Magi na marajing imangin na sabak riti jere kiro patarona andre guruta okoy lino na pakalu okoy atu-atu ngalino ta na pakalu okoy riti jere kiro asosoy riti jere kiro na pakalurangi akan tetapi pada dasarnya dan hakikatnya na pakalu kangi riti jun na rekir renutta na necinata riolo na pangallahu subhanahu wa ta'ala jello riti jun na kebutuhan akhirat ta. Itu mundur jinna. Makanya saya titipkan. Aja kasih tulita ceri pu imang. Aja tulita nokori pu imang. Aja tulita susai pu imang. Termasuk nih ritu jeri kero sitongan na kako kong kasih salat tak rewa ripamasena pangallahu subhanahu wa ta'ala. Kajak-kajak na kan engka biasa pasidak keyaling. Kebiasa pasidak kataleang. Terkadang kan ya koko kampoku kang kamu pa angkaya lain ni pa pacuri tanana angka pa pasuru na angka pa baca surana dan sebagainya. Iero megay kajajia wita kasi iero aga gamelo itasi dekangang aja na jeta TV ilo kiburu ya topa maka susah TV na salo kiburu ya na pura guru mak baca surah tapana baca jaran nilipa. Nakaleperi ni kasi ni taman at tawi sila lalala nakaleperi lipat na. Iye, di na salah tarit paimi kasi. Matuato ni mata tapakaleperi si lipa. No. Iya kanja na palik kung katapuran nung makora namo de ta TV ilo kiburu eja jito. Ta TV rangi made celo bolana ye. Kanja na. Tatiwirang ilo wala na ye. Paling minimal iya ko naik kendaraan sendiri iya ko mangoto ipu imalaw tapi ndre kang ikoto na. Iya ko mamotor ilo idi tirang ilo ko motor na makanja. Kumarip paki iya tapi si suku na tapakanjaki tatiwirang ilo wala na. Maka rito yun na jalo na rito jere kira apalai ko topi kasi mabaca doang tay mata. Tay iya kumatuan ni mata ta sapa mo tero dingin andre. Ya tanya ka imang tapi biasa ku bali puima biasa ku jama na puima. Ya ku marep pala dan dikasih puima biasa mo ku bali. Ya ku bansa ku talia soko ka do ding. Ule mo pa tapi kumatuan ni mata soko ka do talengi lo kabonyo de nagacheresangi. Melo ni nagay. Melo inasa yandre na marajing dena yandre na tumacina to makanya maka dito andre guru tak sitongan ni iya tutup bi emak baca doang si kanja na tapahang yolo maka da aga wat dinandre na sabak iya tu aga ganandre wi ritu jun na to bi emak baca do pas sidekar ritu jun na sarik kuamengi na itarima lempu pak doang ngeta na sabak barakak na ritu jere maka takuragai iya ko to bi emak baca do pu imang ta cicingir cek dek makara aga gawat dingin andre tapasadiangin namu cek dek mua aja ku melok ki mak baca doa wariala makara oiro neneku biasa pau aga po banjara na poji tanya po waktu po banjara sila dak sapa tanya na iya wariala tamile fikiriki Mangir itu jere kiro iya ro lahiran na iya ro kasara na angkeri lahiran akkalinungange tapi makadam itu jallo na agamata iya mitu lettu rituju alusuna maka itu jere kiro tanian itu po banjara lettu tanian itu soko kadoi lettu tapi niat taritu jere kiro kirimatta rituju appalange na tarima lempu almarhumah warialata. Sini teman-teman labikang hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menampil mau pasitongan na kan tetapi insyaallah kita semua punya aktivitas dan rutinitas yang mesti
dilaksanakan di pagi hari. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, makuniru dapi rampai ngeki riwayat barakat. Mamagi-magi cedek wadi mancaji akatandingan atau pada wading angka mandandungan itu jun pakasiwang iri akalinongange nato wading sejahtera makuto parumanyamang imma gina saukini nawa yari kamanyamang akalinongang lebih-lebih pa asalama kamandandungan insyaallah ri akhirat na pangallahu subhanahu wa taala insyaallah amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiqi was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.